Theng pia klim ki apen Karbi long along wall environment day katalon. West Karbi long arong supi hamren along rong suri si theng pi aklim ki ron pen wall environment day katalon. National Highway Tour Ariri Theng Pia Claim Agency Karbi Anglong United People's Association Pen Wall Environment Day Talondun. Kardom kat news sa birta thanbang nili junaliti mungpi non birta angton pen arjuik tha. Karbi Anglong along tawusik phor ni Theng Pia Claim ki agency Wall Environment Day Talondun lapen pirthe alir kapado jiaphan kengkam chijordun lo. Pirthe kilir seng abarmon kapado jiaphan thengpi thengprang donangji thengpi avete munid rengun e laso ahok alamaphan Karbi Anglong Autonomous Council ki parlo ingnam raikom sai kampenta Karbi Anglong along thengpi aklim ki agency Wall Environment Day talondun CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bay lapen pinang ani amatum adaprang difu manja tower Assam Rifle keceng adonwari along thengpi aklim ki epang chengsi difu matipung arboretum lapen crop center apasong ariri thengpi aklim ethusi World Environment Day arani katalon mate sominder warmon arani katalon amo paplengpon Pia kahai dulu, pemilih kahai dulu, lalu itu autonomous council. Allah tim kerja itu ada itu dah lepas long itu piteng perangkap picat dia pasti itu tim kerja long penting laket ting dia long hidup kita orang kejoy penting dia pandai itu kerja autonomous council penting. West Karbi Anglong arong supi hamren along wosik plia ni rong suri isia theng pia klim kapre gop sai kamaphan akijoy pen ronsi Wall Environment Day katalon amo pangchengpon. West Karbi Anglong along ta suminder kilir seng avarmon arani katalon amo kibidun jiaphan pura wosik plia ni rong suri isia theng pia klim keron pensi Wall Environment Day mate suminder avarmon arani talon dunsi suminder kilir seng avarmon alon kibidun jiaphan kengkam chijordun hamren along kido ingnam raikom sai kampen green mission campaign asai dengsi hamren jir song ME school along pen theng pia klim ki epang chengsi school a humti na phan rong kep theng pia klim ron ponlo theng pia klim ki along Karbi Anglong Autonomous Council branch secretariat OSD Sonaterang ADC Anil Chandra Das ingnam raikom sai kam sai phu Rajiv Ingti KSA lapen mukak chirap aterang thanbang atum chitongdun 36 National Highway Tour Ariri along Theng Pia Claim Agency Wosik Phor ni Karbi Anglong United People's Association Penta Wall Environment Day talondun. Karbi Anglong United People's Association Pen 36 National Highway Tour Ariri Theng Pia Claim Agency Prekvi Angbong Wall Environment Day talondun. Tour Ariri Theng Pia Claim ki pen tour kachelat arat lokacharli ausumar pen sarpi sarpuatum arni kiswahud abin chipate binlong popusi kaupa me pumohon teron aning chipatedam district committee pen sita mela bangso ang deng dun lo asa yang deng dun lo sila bangke kenang shot la pen ke mesen lo churu me binong lo athi pirthe non wang bom pen munit nang chan bom pen nampi namdur kawe asala so nampi namdur kawe pen ili munit atum munit puda delo acit the kedo api atum an kisung asan si wang bom Wall Environment Day katalon along pacheton si sar eng sarura mate arta omuchot abang kubang piatumapan inghoy nukan kachidip api lapen rikachar sam adawai hayhoy kirap pachir kaupa pen kapatir pia chai mekalong song abidisar khorsing teron kaya me pustelining ti joy sing timung lapen arya sang hotum chitong dun Citimalan faroisi banten Citimalan pak faroisi dak ningkan phokep pen saru sarhang kuan mah phokep pen cenglok hon ningkan phokep la swarta tumhan ni tum Citimalan pak pajir kang do lapen hand sanitizer mask lapen theng pierong ni tum akijoy pen lada ka pajir kang pini Wall Environment Day Bukolia district pen ka observe na long ni tum rar phan akijoy pen ki pi ke pajir pon
Kareng timungpi hamren rong supi ward lakha hini angkang ujantong ka himariti so rong amekar sar et ingtia chor sangpi kareng timungpi kiso kapangji ningkan isi dokailo kese hamren hawara mayatum laso kiso kiune alam arjulong pen himariti so hem humri damsi laso alam Karbi Autonomous Council em rupsing teronapan pachinida Ningkan isi dokai sangpi kareng timungpi kiso kapangji alam KSA atumpen arjulong si non hechong Karbi Autonomous Council em rupsing teron alang lihemari tiso ahem humri damsi se kechelang jiapan dihin kirap pidampusi hamren rong supialong kedo nilituma phirang kipen nilitumalong birtanang bali me tariking koyarni ujendong ka hawar sari inti achor sangpi kareng timungpi keso det kelpen kacelang jia phan katora pu abirta niltum KSA lapen ke dak hamren along pherangke klembang pu ka channel lapen ke Karbi Anglong live pen niltum ka humri dam pen alang litum Karbi Anglong Autonomous Council mende ke theki ding tum phan kerap ka chu hang pen itum socheng constituency IEM ake hai rupsing teron alang liphan kerap pajir dam lo alang liphan tangka lapen ke keso kacelang dam awar saya phan gari hai hui alang li kapajir dunapot pini nilihin pen nitum ada bangso kahumri dam Karbi lochar lia song lapen ke pherangke klembang pu atum pen tum socheng constituency em ake hai rupsing teron aphan suri akero nitum ahian pen pajir lo lapen ke kebangji lang arni sitame alang li lan so se kidu ke boy mate keso kiun e tum phan rap dun lang kusi nil tum ning thet lo lasi alang phan ningak long pen akero pajir lo non malom so porphan birta mon ton peksana আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Conch juice. Looking for your household essentials? MS Punctual Stationery, one-stop destination for your household needs. Here you will get table fan, ceiling fan, mixer grinder, rice cooker, groceries, electric items, plastic items, gift items, etc. Moreover, 5% discount on stationery items and 10% discount on table fan, ceiling fan, mixer grinder and many more. Stop pondering, just shop right away. MS Punctual Stationery, Rongkhelang, Difu, Manja Road, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Conch water. Start here, right anywhere. Eastern Models, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelang, near Don Bosco School, Difu 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 7896169021. For both Difu and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. Dihina mopi puthot birta along huang tulo. Bokazan subdivision ki parlo upper dio pani along lockdown a joini sang ingti keche dorde atata phan silonijan lamp span kirap pajir pusi Bokazan penili tumalong birta nang pale. Team Karbi Anglong lapen MP kapin khata teng Bokazan subdivision ki parlo silonijan lamp span ta upper dio pani rong atata phan sang lapen ingti kirap pajir. Diopani Vidisia Mepu, Sanjit Lake Thela Pensiloni Jan Lam Samepu, Kojan Teronatum Keja Pensi Upper Diopani Atalom, Khonsing LP School, Bensing, Jilangso, Inglong Chedon, Tarkong Limjir, Bordeka, Dengja, Langhon, Kindu, Rongagura, Diopani ME School Polling Station ki Parlo Arongarataphan, Jopida Pakinang Sot ki Johor Muronsi Kirapajir.
Donggamagam Forest Range Pentavosik Phoani School NGO Lapen Rataphan Thengpia Klim Ronsi Wall Environment Day Talon Dun Pusi Donggamagam Pe Nilituma Pherangki Nilitumalong Birtanang Pale West Karbi Anglong Donggamagam Forest Range Sai Kampenta School Lapen NGO Tumaphan Thengpia Klim Ronsi Satgaon ME School Dongmukak LP School Lapen Donggamagam Police Outpost Hai Hue Dimalong Thengpia Klim Edamsi Wall Environment Day Katalon Amo Papleng Dun Thengpia Klim ki eki somalong ingnam rai kom sai phu bidut purong hang dor singing hi lapen area sangho tum cherap chitodun Pinikar bi prime time ang kelapons kang ton peglo dumi thakmi kurwang thu